U našem narodu vlade velike zablude o kružnim tokovima, a to su: važi pravilo desne strane. Prednost u kružnom toku ima onaj koji je sa leve strane. Ti imaš prednost kad se isključuješ iz kružnog toka. Ja imam prednost jer sam ja u kružnom toku. Šta ćemo ako je i on u kružnom toku? Ko onda ima prednost? Jel ti vidiš da ja idem? Evo nekoliko takvih primjera. Alo? Radim, evo me na kružnom toku, baš na Novom Beogradu, zato mi trebalo toliko da se javim. Do 6 završavam. A opet kao onda, a? Hvala. Hvala lepo, doviđenja. Problem međutim nastaje kada se isključujemo iz kružnog toka, a ljudi obično to rade pogrešno na ovaj način. Crveno vozilo je sa desne strane plavom i ima prednost. To je isto kada bismo na autoputu se isključivali iz brze trake na isključenje. Da biste se bezbedno isključili iz kružnog toka, potrebno je da se na vreme prestrojite u krajnju desnu traku i da se isključite. Velika većina vozača vozi nekom svojom zamišljenom putanjom u kružnom toku. Ako se isključujete na prvom izlazu desno, nikako to ne radite iz leve trake. Evo još jedan od razloga zbog čega se ne treba isključivati iz unutrašnjeg prstena. Zbog zastoja isključenju vi ste napravili još veći čep.
Zato treba na vreme da se prestrojite u desnu traku i iz nje da se spremite za isključenje, da biste omogućili ostalim učesnicima u saobraćaju da nastave cirkulišu neometano. U ovom primjeru vidimo crveno vozilo koje stoji poprično u kružnom toku i ometa prolaz plavom vozilu. Neverovatno, ali to radi veliki broj vozača. A sve ovo što vam ja pričam potvrdit će zamenik načelnika Jermantove u sljedećem videoklipu na ovom linku dole. To je sve, druari!